Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu lal eng moi Pathiani zana changa Myanmar sipai le changrual te inkana Aizawl khothararal tlan pakhat silai mu aton pal awangin athia mipui changrual sipai pasari thi in hliam mi somni chuangan omto Mizoram Scholarship Board MSB Secretary Pupi Elram Liana chuan MSB lamin engkim an peifel to ti soin zirlai scholarship semchua thei an be sei ti asoi Mizoram University a Zoology Department chuan tu nai khan ramdai dep Cryptodactylus bento gecko species thar an hmuchuak Election Commission in avoi khatna atan Madhya Pradesh vote nei zongjong te hnena voter information slip a QR code omna sem chuak Pathiani zana changa Myanmar sipai le changrual te inkana Aizawl khothararal tlan pakhat in silai mu aton pal awangin athi a mipui changrual sipai pasari thi in hliam mi somni chuangan omto Champhaya kan correspondent la lupuya soidanin in rinizan thimhlim atang khan Kachin Independent Army KIA Chin National Army CNA le Chin Defense Force CDF changrual chuan ri khodar le khomoi chuan chunga Myanmar sipai barik chulak ngei tumin an kapa sipai lamin an kap let ve a nimin tu khan ri khodar sipai barik hi changrual lam hian an la to a Myanmar in daw thlona le helicopter te chuan ri khodar le khomoya bom anon thlaka zo khotharami ral tlan kum khat zet omto kumsom nga pakhat mi ral tlan te chupitura kalchu Myanmar lam atanga silai mu dong fu in amita an kap fu a athi ngala zo khotar VCP pulal mon pui hne na tanga thu don danin he in kana hian KIA le PDF sipai mi pasari an thi a Myanmar sipai thiza sha thei anilaw hemi khopani a cheng te hi anron tlan chi 5 ka ral tlan ti hi zo khotar wai me le VC10 a in tur le an tom himna tur an ngai to saka KIA le CDF liam somni te chu Mizoram lamaron lupuin anjinga na zwal mi pasari te chu Aizawl lamaron kalpui anni liam te hi zo khotaram Mercy Medical Health Center da lut photin Champhai District Hospital a son le anni khomoi le ache vel khuwa atangin Champhai District a ral tlan sanga an tling to nia thudon anibok tun thleng hian ram ria Myanmar sipai le CDF le KIA te inkana awanga hliam tuar mi som pasari Champhai District Hospital a phurthlen anni to a mi pasari te chu Aizawl a enkol turin refer anni a inkana awanga hliam tuar thisen pe ngai an omnuat awangin Champhai sub headquarters wai mengen na angin thisen unit somli pakwa pek ani a thisen petu zinga hian meiche som pani antel silai muleng in aka fu awanga thita puchung thian moya kumsom nga pakhat Myanmar atanga ron ra altlan zo khothar veng hnuaya omme khivu in chonu dar khat yan zo khothar wai me hola Reverend Laldei Pau EBC Kaushan chuan avuya zo khothar thlan mola phum ani ang anupui dam lo hi ta han Myanmar a enkol mek ani a afa te mi pasari no pangte ti akal san ani zo khothar wai me shwai tu ten an soidan chuan sipai ba rik beitur hian karkalta khan KIA hau hi Chin state ta anron lut to a CNA le CDF tenen hian hun engemoti atang khan ruam manna an lo siam lok to ni in alang zo khothar VCP pulal mon puye chuan ral tlan ron lut za thi an la sha thei mei lo thu soin an tam viau ni in asoya amalama inkana o ma khomoi hai mo le ri khodar atanga zo khothar ron ral tlan tam ber te chu kirle to ma se tun thil thleng awang hian anron chukle deuh vek don nia arin thu asoi khomoi sipai bari khimi pui sipai KIA le CNA changrual hian an thunun ton hin kan correspondent chuan thu adonga thimhlima khan Myanmar in daw thlona ten anron bom le a thi le hliam an ombel thu shat alani ri law mi pui sipai tia an kau ten ri le khomoya Myanmar sipai camp an lu chwa hnu nimin tlai khan Myanmar sipai khomoi kemba mi somthum pakwa te chuan ram ri ka na India ram anron lu awangin Mizoram police in an mana heng mi somthum pakwa te hi zo khothar police station a da mek anni zo khothar wai me president puram thar nga ka hne na changa thudon danin khomoi Myanmar sipai kempa hian mi somruk panga velan omni in shiat ani a anjinga mi somthum pakwa te chuan dan lavaram ri ron kanin Mizoram police ten lo manin an sheng ta ani heng Myanmar junta dan lawa India alo lut man te chu ni zan khan zo khothar atangin Champhaya lak pheini in boina omlovin Champhai police ben him na noya da anni
Mizoram Scholarship Board MSB Secretary Pupi L Ramlian chuan MSB lamin engkim an pe fel to ti asoya vo in lama chuan scholarship sem chua thei an be sei ti asoi zirlai a tribal scholarship tho ni na donglo an la oma hemi chungchanga hian Nimin Khan CYSSAAP zirlai pol ti chuan Chief Secretary Pirinu Sarma mu tumin apisa bula an pungkhoma Chief Secretary chuan pas ani ngei tur thu soin zirlai te hi a official thila a inkhom san inkhom hi nimin chundar som pani le achan bivel khan zo fel ani a MSB Secretary PL Ramlian le Higher and Technical Principal Secretary PS Therlerwat Kimete chu zirlai te hian muhalin Mizoram Chief Secretary Hawa Screening Committee a scholarship pek chwa phalna om thu an soi ani Pupi El Ramlian chuan MSB lam chuan engkim an pe fel thlap to ati a Election Commission of India hna pek chwa phal tura dil na alut le don ti asoi Aizawl khopui chunga lir thei chet vel dan khol manga thunun na Adaptive Traffic Control System ATCS Traffic Signal Light asen a engle ashing manga lir thei tlandan en kolna chu Nimin Khan man chin ani Traffic Signal Light hi Aizawl khopui chunga mun pani bungkona le bongkon sairang penga te en chin ni in zomadar som pakhat khan man chan ani a tlaidar thum thleng en chin tura ti ani a ma se bongkona chuan traffic azam na sa awangin darkar khat chuang deuh hnuwa ti topleri ani bungkona ero chu hnu dar khat le achan bithleng kha chuan tluang taka man alani hemalak na hi Aizawl Smart City Limited hnuaya mi ni in hemi chungchanga hian Aizawl Traffic SP Pustifen Lalrin oma chuan November ni kwa khan thu chwa alo siam to a Traffic Police Duty te thungai chang tu le en chinna nei lai signal light zomlo te chu MV Act hnuaya shem thei an ni thu asoi ani Traffic Signal Light hi rong sen red ani chuan lir thei tlan light te chu din tur ani a kongpui wangtan zonga ron vararin stop ti inziana a din tur ni in kia kaltan kong akan thei rong engyalo alolan chuan ding tura sia tir na tho ani a din thut tur ti na ero ani lo tlan muang halin ding tura in puwa cha tur ani a zoi muanga din tur ani rong shing green alo en chuan tlan tur ti na ani Mizoram University a Zoology Department chuan tu hnai khan ramdai dep Cryptodactylus bento gecko species thar an muchuaka a chena mun le khwa vaireng te ming choin Cryptodactylus vairengtensis tia vo ani Professor H.T. Lerem sanga le a haute thil mu chwat Cryptodactylus vairengtensis hi vo in khan international scientific mega journal chuan aron tlangzar Cryptodactylus te hi khovel puma chi shang species athum somnga pali le India marchaka species somni pakhat mu chwa anni to a mishing chena bul dai ram palai leng re ram hnoya mun bi rulai leikwa lungkar thingkorong le nimzinga te an ko sachin zanthim hnoya chu zonga wak chuak chi nocturnal anni awangin nung chahmu zen zen tura omlo chi anni hemi awang hian tu hnaya ngun thluk zo ka zon le zirchian anni atangin chithar species mu chwa bel zel anni a an biology posia tur alatlem hle tunami Cryptodactylus vairengtensis si apian mangle DNA an zirchiana atangin kumsang ni somni pakhata Mizoram atanga species thar lo mu chwa to Cryptodactylus aron browery nen an la in hnai ber ani Professor H.T. Lerem sanga chuan hetia Mizoram anung chachi thar mu chwa bel ala nizel hian Mizoram hi biodiversity a ho sakzia ati chian zia ba ka nasale zwala an hlut na shia hum hal apoimo takzet ani ati chia drup na alo thlen thula chan chwa na tho dan tur zir na hun training on state disaster response force Nimin Khan Lungvera 5th Battalion IR headquarters sa chan ani Disaster Management and Rehabilitation Department le 5th Battalion IR 10 an bua sai hi Karni chung o turni in Disaster Management and Rehabilitation Department Secretary Pikela rin zwali chuan amhan pui ani khwalian hian training a telte chu chia rup na lo thlen thula an thiam na te mang changkaya chanpui ngai te chanpui tu ni thei turin thei top chu a training a tel turin acha ani State Disaster Response Force training a hian 5th Battalion IR atangin mi som thum pani training turin antela Disaster Management and Rehabilitation Department te Aizawl District Quick Response Team tele National Disaster Response Force lama mithiam ten training an pedon ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani
Madhya Pradesh Election Commission in thilthar akal puichan mek Election Commission hian avoi khatna atan Madhya Pradesh vote nei zongzong te hna voter information slip QR code omna asem chuaka voter ID thalak thin aya QR code ron to in he code mang hian vote nei tu te chon an polling station number state le district helpline number le chanchin kimchang an she thei to don ba ka an polling station omna po ol sam takin an she thei to don ani Election Commission in an kalpui thar mek hian kum upa kum somriat chunglam le rual ban lo dif yang ta te po huam telin an ni po hian in atangin vote an thak thei don ani Chanchinthar siar ti top mai na tlang pui Pathiani zana changa Myanmar sipai le changrual te in kana Aizawl khothararal tan pakhat silai mu aton pal awangin athi a mi pui changrual sipai pasari thi in liam mi somni chuangan omto Mizoram Scholarship Board MSB Secretary PPL Ramlian chuan MSB lamin engkim an pe fel to ti soin zirlai scholarship sem chua thei an be sei ti asoi Mizoram University Zoology Department chuan tu nai khan Ramdai Deb Cryptodactylus bento gecko species thar an muchuak Election Commission in avoi khatna atan Madhya Pradesh vote nei zongzong te hna voter information slip QR code omna sem chuak chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani